Pemirsa survei responden sani kemargiang oleh Bank Indonesia BI Bali, ringkanan perbankan nyihna yang akehan sumber pembiayaan usaha ring Bali, rauh saking modal angga suang-suang utawi dana internal perusahaan. Penggunaan dana perbankan wantah 11% ring triwulan kaping kalih warsani mangkin. Analis ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali M. Setiawan Santoso Mausang, lapangan usaha jasa keuangan miwah industri pengolahan, pinaka usaha sanedahat ageng sajroning nganggen jasa perbankan. Danin latarang samian survei responden nyinayang, yening jasa keuangan ring Bali menduwe share 4,1%. Kuentenan perbankan dahat kabuatang pisan, ring perekonomian Bali melarapan jaringan sane jimbar tur becik, saha kasokong literasi krama indik perbankan sane becik. Parindikan punike kacinayang saking akenyane rekening dana pihak ketiga DPK ring Bali kantos 5,7 yuta rekening ring bank umum. Manut dane rekening DPK ring Bali kantos Juli warsane mangkin kantos makatah langkungan 5 yuta, sane kakepah antuk giro makatah langkungan ulung dase tabungan makatah langkungan 5 yuta, miwah deposito makatah langkungan 1 tali. Anutin hasil seselah taler nyinayang tedunnyane pamikolih krama Bali sane mawasana majeng penglimbakan DPK inggih punika saking kuentenan 6,6% ring Desember warsa kali tali 19 dados minus 0,76% ring Juli warsane mangkin. Penedunan taler kepanggih ring giro miwah tabungan. Mendasar saking golongan pemilik, penedunan DPK akeh kerasayang oleh DPK milik korporasi miwah pemerintah. Kontraksi perekonomian Bali, taler mawasana majang perbankan. Panglimbakan aset ring Bali sane sadurungyane sida limbak 5,4%, ring Desember warsane lintang dados minus siki 6,6%, ring Juni warsa kali dase. Penedunan aspuniki sangkaning wesana saking penedunan kinerja seluruh kelompok bank utamanya nih Bank Persero. Swardike Bisnis Bali nguningayang.